Security Force na Chathakiba thi Bahumba Thabakta improvised explosive device Nipan Phal Pangkre. Manipur Police na tongan ba gari huran ba sing mathakta Chathakiba drive amada gari huran ba mioy ani yauna atay gari kya ama pagat pangkre. Amade Security Force ke apun bakangbu amana miyam digi senkai tungkai tauba lower king kraba poireng aluching ba UNLF ke ni ama fare. Haukiba numit kharani asida Security Force sing tongan mafam sing da thibu humbagi thabak jothabada kusukulai kya fagat palectri lunana improvised explosive device haibadi IED kya fagatli ngarang su Tenopal District ke More Police Station na konba Levi Khunau dagi IED nipan fagat pangamkre haiba IED nipan asigi mathakta country met lightot ama pumpy cell ahum amadi baufeng radio set amagasu fangle hairi. Manipur Police na tongan ba gari huran ba singi mathakta Chathakiba drive amada gari huran ba ani yauna atay gari kya amasu fagat pangkre Police na Imphal West District ke mafam amadagi Toyota Fortuner ahum Mahindra Thar amagalona Tata Safari ama fagat pangamke amaromda lilong amade yaripok singdagi Singda dage chaka ani panba gari manga amade chaka mari panba gari amaga miyoi ani fangke faraba miyoi ani adude pusam Ajamaludin chahi kunipan amade makak mayum Nawaz Khan chahi kulhum doini haide honge haiduna masak khangdaba gari panglei da leibiganu huralakpa gari sizinabadagi su aingi oiba chairak piba yai khodong thiba nangani haina ASP Thobal Dr. S. Ibomchana PM da appeal torakli wafa masi ngarang Thobal District Police ke SP Office cha fagalaba gari taruk amadi miyoi ani puthokladuna paumi singda phongdorakpani aduga aina miyamda koi request tawjani wam khotang laije akoi gari chi masak khangdaba gari honge haiduna pangi leiba tawiganu aji huran polya yabagi dugi su tonganba koigi law gi section tonganba punishment tongnanabagi lei madu pasa tagani aduga masak khangdaba pochai lawba khotpa tawiganu aduga seni so koi kanoda chandelomda pudena khotna torumba mi amaso koi pharaga Imphal West lomda koi sinagiba leibani 1 week hadiba manungdani ana sumai sumba network koigi paisa phangnabagi damakta huran nigi gari bu huralaga madu amuk puraga transport toraga amana amuk madu huran poyado yaraga atobo famna transport tokhiba sigi network geng gi network se koi solution loina thigalaga phana hono jagani aduna koi huran poya ba gari sing sumba sitawiganu aduga masi awaba solution tarakani aduga gari huran base mi gi leito laira mayamna wana transport tongna bidong to leijaba gari singse sumba huran ko se tawiganu Pazam yamsu masi gari huran basing se phabada teng pangbi aina apil tawde
Manipur Police amadi Assam Rifles ki apunba team amana ngarang miyamdi senkhai thungkhai tawda chenaba lona tingkraba koirena luchingba UNLF ki miyoi ani fare hari faraba miyoi adude Wangkem Rohid Chahi Taranipan amade Thangjam Nongan Chahi Taranipan ni makoi ani dagi mobile phone ani famle hari Imphal East District ki Iribung Police na koliba funal maring dagi security force na ngarang kusukulay kya ama fagat kre fagalaba kulay sing aduda detonator ga loinana 36 hand grenade ani 9mm pistol mga SMG carbine ama trainer trige nong may maru mga 7.62 mm AK ki maru mari single bore barrel ama detonator ani baufeng radio set ama magazine ga loinana country mat machine gun ama .22 gate nomay maru ani amade anti-riot cell mga yawi haide. Taubal Okram Dalayba COM MANIPURI Girls College WMG College ki Department of Geology na Sinduna Geology and its opportunities in the scientific world challenge of Women's Geologies Haiba Hiramda Departmental Seminar 2025 ama College Asigi Conference Hall da pangthokre Seminar adol hawdokpagi thoramda WMG College ki Principal Professor Hanjabam Manoranjan Sermana athoiba mitunglen WMG Women's College ki Department of Geology ki Head Dr. R.K. Ranjita Debina Thoramapu aduga seminar adugi resource person oikibe Arunachal Pradesh Government ke Department of Geology and Mining Itnagar ge Mining Consultant Dr. R.K. Mrinalini Debina akanaba mitunglen oina saru yake seminar adugi topic oriba geology and its opportunities in the scientific world challenges of women Geologies Haibasida Resource Person Oikibe Dr. R.K. Miralani Devina Scope of Geology Career Opportunities in Geology Amade Mining Gi Matangda PowerPoint Presentation Tauduna Sandokna Takibaga Loinana Mahairoi Sing amasung Saru Yakiba Oja Singa Interaction Gi Thoram amasu Pangtokhe Seminar aduge saruk ama oina WMG College ki Principal Oriba Professor Hanjabam Manoranjan Sermana regular principal ama oina improve taurakpabu college asige geology department ki oja singna achamba khudol tamduna harau tayam nasu phongdoke Manipuri home medic India si Mama ID yang lebih semua ko na kita isara sesi manusia dalam ni na upokoni ko lama padawa amu posul ni ko sa lama ali ko kaya ko mi mali ni ka mo na dal simla mo ta ko na mo ta ko lawa ni mali ala ta ta chinda amu ta ni na posul pa mi kaya ko ni mo sa lama ha dia ko na tali ko na mali si ko man ke ni Masagi bagus mereka pergi yang kamu dah cakap bagus mereka mereka kemarin itu kalau pergi daerah pergi agak mereka kamu ni kok ada kalau pun sudah saya sambil ngomong lewat kami ada kita pergi jauh kami ada kui ada aku satu fosil dah singar yang kami kok kemarin di cinta fosil kami dah tahu fosil kami je cinta tahu siapa saya makan dulu atau mungkin sambil ngomong lewat jalan ini hari ni kok ada mana kalau sambil aku 1950 geologist में आना जब मेरा काम में आई कुछ सारे इंटरेस्ट कर जाता मैं ठीक कर पाऊँ Student Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Society Limited के Board of Director Member Singh Nasinduna Member Economic Participation Haiba Hiramda Nongmagi Oiba Awareness Program ama Yaripo Khoiromda Pangtokre Awareness Program adada District Cooperative Officer Thobal Muhammad Manawar Ali EGPL MCAs Limited ki Chairman Haubam Ivoyai Masing Registrar Cooperative Societies Lilongi Assistant Registrar Muhammad Farak Ahmed Amade IGPL MCAs
लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अकबर अलीना मथंग सिटना अथोब मिथुंगलेन थौरम मपु अमदे अखनब मिथुंगलेन सिंगोइन सरुक याखे सोसाइटी असिना कोलिबा यारिपो खोइरोम यारिपो हाइड्रोपोपी अमदे केक्रूदगे लाकपा EGPLM CS लिमिटेड के मेंबर हुमफुरोमना सरुक याखिबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा सरुक याखिबा वंगांगलोई सिंगना हौजिकी मतमदा मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हाइबसे तंगाई फदबा अमनी हायदुना सोसाइटी असिगे चौखत थौरांग अमदे मरी लेनबा सिंगना पीरिबा तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंगी मतांगदा वांगांखे अरोइबदा बोरे पाव मन पिजरे Security Force सिंगना चथकिबा थी बहुमुखी थबकता इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस निपान फागत पंगंख्रे मणिपुर पुलिस ना तोंगान बा गाड़ी हुरान बसिंग मथक्ता चथकिबा ड्राइव अमदा गाड़ी हुरान मियोय अनि यावना अतै गाड़ी क्या अमा फागत पंगंख्रे अमदे Security Force के अपुनबा कांगबु अमना मियामदगी सेनफाई थुंगाई तौबा लोना थिंखबा कोइरेन लिचिंगबा UNLF की मियोय अमा फारे ISCOM News na pijag Manipuri pau matang solution juri meng tabi punamak po mukana kurumjari